بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ذر رضي الله عنه نائل سأنية النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل بريك دقلوا مع رسول تقول نبي أهم 124 ألفا جما غفيرا ما قطس أقود وبولو أقود باتنجيب وقادق لنا ما دخل sama nutuna sukadak lang kirana di tanong katawan aya buah mialu sa Quran na 25 na sopun susaba edu na ibu katawan tanoro na songarani na dataro Al-Yasin, Al-Yasa, Dzulkifl. Mga sababsan mialu sa Sahih Al-Bukhari so Musa alaihi salam na tuminindig ka pangusiyatan niya sa mga Bani Israel. Kaya ko lima wasiat na miya kararat wasiat yang ko lima makinag. Why? Kaya makararat kiran, amiya kapasan mabumang wasiat na biya lagagi mo to sa katawa mama sa Musa alaihi salam na tigyan hal ta'lamu ahadan ala wajhi al-ardi a'lama mink ya Nabi Allah. Benar tigyan akatoon si kuliah lupa amas mata ubas kahay Musa alaihi salam tigu Musa sabab sa kanina nabi tingin ada katawanan kaya ipatan Musa na danya mindud si ilmu si iku wallah ada magirawa Allahu a'lam su Allah pinakamataw mga sabab sana ini wahyu wallah subhanahu wa ta'ala si iku Musa aadna oripnu wallah amas matao ubas Musa alaihi salam kagi katukuan ng Musa. Tulitin Musa ba tiga, Masya Allah, Allah ibarak fi, pambarakat mo Allah. Ay piteroy na, Ya Rab, anda manay kakirang payakan sa giyang kanan, adi nga litero na, mama, oripen ka, amalay ilmu ubasakan. Ino tuptero Musa. Ino to pananamar sa Musa mirang payron sabab sa katawi o Musa alaihi salam ko kalay arga o kapaganad sa ilmu gina ni sabab kabaya ka so syaraf so pangkatan bantugan na paganad ka sa ilmu miya panutula so Ata ibn Abi Rabah na aya pa kaasalian na oripan sa kaniyan aswad al-bashara mayt mamama mufalfal ash-sha'r qurtibuk aflasul anf sutiktan wak na balong nos ashal wa a'raj na malupin mapaparali sa liman yan di mga timpang ayaki uri pun nagyang utaba isa Makkah miya kaysa na miya madian siran pakaunutan wagi ang utaba isa uri pun yan na suata na anna pikiyawidan niya nun nahagipawidan niya na malo bagriya na malo matitimpang mapaparalyze yuk bukol subay na ibu pitero yan nun na ataktuki udi na ataktuki liwajhillah na piyakamaradi ka akan sa suwat si ku Allah tunay si Ata miyaling sawalay na punguraw ko tigi na yan na ino ka ng punguraw ko tigi na tanto merata ginawa ka tigi na yung kaino piyak wataw o kiuri penrakan pimaradi ka ako niyan natiguy na yan na ino kay ni punguraw ka aya katawa na ka na pimaradi ka na kababay na sa kawini misa salbuwa punguraw ka tinakatawa na ka ina isabab sabab sa kanya ni pakakanrakan sa kanya ni di na ni makanditar gyang utaga kiuri penon ha lagi ka paguraw ka kan atiguy na ina siya butakan kabaya ka sa syaraf kabaya ka sa bantugan kabaya ka sa pamana pangkata na mala tinaway na paganad ka sa ilmu suwata na mipunro umaganad sa ilmu piyaganad din sa Quran sa hadith ulang wana ilmu ko agama taman sa mimbaloy akadi sa Makkah
Wai. Miya baru ya qadi sa Makkah. Apsumba ka ng mga tao sa ilmu. Miya isa naging Thomas na ayah Khalifa na Sulaiman ibn Abdul Malik na ana masala ipagis na iyan. Ini turuira nun so ata. Wai. So miyong Khalifa apdi sa mga wata iyan. So wata na dua kataw. Miya umayra na di sumbayang. Atanto miyate di na di ka sumbayang na miyati mabu di uka duka na menayaw so Khalifa mo untuk dapdi sa mga wata iyan sa di ka panewak wata. Nakagyap na makasalam na dedma pa so ata abani ang kadingili so Khalifa. Na napiya kay sino Khalifa tigi na tunay ko kumanaya giya na simbag pipiyaw Ata ibn Abi Rabah na ayaw di salakaw na daniya dingili so Khalifa si idin matatag sa giyong taong tudan niyan kung di na ni kasimbayang papantag niya na kibla. So kaya basa diyan na lumini so Khalifa na ay bumitiru yung kumangawata iyan na tigyan ahay mga ikaritan. Utlubul ilm fa inni la ansa dhullana bayna yaday hadha al-abd al-aswad. Pagudad kanu sa ilmu kamata na diyan kalipatan na diyan ka iya kaya pakarudan tanong sa diyan ka iya hadapan na ori penaya may mama gitu so ilmu na syaraf. Wai sa ato mama mi ako mako Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah jitu li atlub al-ilm mi ako mako kapag daw sa ilmu tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ma jabika ila hada ay buke pakataling umana misawb sa gingan na dengan ditero na kapag sa ilmu tingina uway tingina innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Uway mata na tigu Rasulullah sa mga malaikat na isa sa yapiran sa mga papakiran si kuni maganad sa ilmo sala-sala sa giyang utadiran ni galbakan naman nagyang utwa katayo Musa alisam sa kalay arga'u ilmu na pitirina la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya hukuba. Kagitero no Musa tina ya Rab ano man kakilang pa yang saging kana na mama ori penaka natigi na si matataw sa nging na Majma' al-Bahrain di katemuan naging kanan na dua ragat na sungaw na iti na kitinukon na ploto kanu sa seda na andin ni kau yagu seda na fathamma dhalika ar-rajul al-khadr na andin ni kau yagu seda na san matataw giyang utak yaw yaganon na san matataw so khadr. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أي تقدر سنتي مولمنا واذكر إذ قال موسى ألو ينكهي محمد panutu lang kagwani ataron Musa si kumaudanian ay maudanian na gitu so Yusha bin Nun taron yang ko Yusha bin Nun ala abrah dia kun butag dia kun terg tama sa dia kumasong sa giyang kana na Majma' al-Bahrain di katemuan naging uta dua ragat adudu so khadar api apan miyete kiniram payakan. Wai taib lumia ko siran mirutu siran sa seda yung uta kapnila kawiran kagiya makarani siran sa giyang utwa darpa akatatagwang ko khadar na miyaw yag suseda na miyaw yag na lumiyaw yes kung yes si saragat. Wai numika siran sa giyang uta sakhra malala kungan malu sira no minindag kagiya maka dekesiran na ini taro sirah man naging utak kapilala kawiran kagiya pilala kausiran malu siran dukawan diukawan sa Yusha bin Nun tigu Musa alaihi salama tigang ko Yusha bin Nun atina ghada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba wita nga sa so kinta ka tanto tayo ni yamiya sugat duko sa giyang ka edita di kapilaylayag. Why? Mga sabab pro na kiatusan o khadar asubsusda na kuwan miyalagwi miyawiyag adinin matiro kumusa danin matiro kumusa nalitigin fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytan an adhkurah kaya lipatanak natigan susda
Ada amya kalipatrak nun, o kapagaluyak nun, si irka arwar ko syaitan. Ginanati mga ulama, iso syaitan, so kalipat na ginani dalil sa so kalipat na pungku syaitan. Anto ni sabab, kagi katawan no syaitan na katawan niya nagyang kutuwak kala akamapiyaan akaparuli Musa na pinikilipatan niyan si Yusha bin Nun. So syaitan na aya style yan na lang managilbo kamapiya apakakuha kon sa kamapiyaan betabula sa along na mori na pikilipatan niya ka. Pikilipatan niya ka suka sembayang, pikilipatan niya ka suka dalam si Allah, lang managilbo ka apakakuha sa kamapiyaan na pikilipatan niya ka syaitan. Ito. Kialipatan na kanatigu Yusha bin Nun akapagaluyakan rakaun wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba miyam saso Yusha ano man itigini kakiyaw yagagiyang kutuwa sa damatay na miyaw yag so kiyan garo Musa alaihi salam natigina dhalika ma kunna nabagginan man sabapa kiyalalakaw ta aptiron karakan tunay si Wairan fartadda ala atharihima qasasa na kumya susiran na pianun lugira nagyang kutwala kawiran agi matipla kawiran miyaw mo Musa alaihi salam nagyang kutadar pa makagagedung ron matatago sa Khadar isa sabab kinibtungo Khadar sa Khadar o di na Khadar at yung mga ulama na sabab sa Khadar na umani kaumaan yan na darpa na pagagedung nagyang kumaan yan mu'jiza yung mayroon na tuturugan ito na ba piyo kau Musa alaihi salam niyayaw niyan din tama sa kagi makano so Khadar amagda mo Musa makano na tingin na assalamu alayka tigu Musa miyam sa so Khadar tingin na wa alayka assalam wa anna bi ardika assalam piyakan mo din so salam apkamam sa tingin na ino ngay natingin kataw so kasalam ay kataw yakin sa giyang kay darpa na darpa ini ada pamarateya tigu Musa Khadra anda ka tigu Musa sa Musa tingin na so Musa apir kumabad Israel tingin na uway tuloy tigu Musa alaihi salam qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda kapaya tingin na mo nung takor ka an karami pangdogin ka na ilmo auntol ay ni pamandor ka wallah lain sini so Khadar kapa kaya mo takor ka ay tigo mga ulama ahikma agkakwasan na api kala akay ilmo na kailangan na kaso kapanganing babaan ala talib ilm ala yatakabbar ala wajhi al-ard patot si kudi maganad sa ilmo adi takabur si kuliyaw lupasam ko ilmo iyan ginan tunitigo Khadar innaka lan tastati'a ma'iya sabra di ka din makagagapantang sabar sa kapagunot karakan siku kakilang ako panggalbak na kanapya ka misa o kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ano man ikapakasabar ka ko siya'y ada nga masasabila mo tunitigo Musa sabab ko pa na marian natigyan satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra maili akong kabuat tanto ako ang mapantang masabar agudad penakasupangan na subuan ka nagi magna mo Khadra mana namar so Musa alaihi salam natingin na syarat na ka way tingin unot kad ugaid na syarata ka ginating mo ulama al-ilmu ala syurutihim man sana na syarat yan al-muslimu ala syurutihim so muslim na syarat yan tingin syarat na ka tigo mo sa ito na isyarat ka tingin na kagipagunot karang na tigo Khadar na dead na ipagisa karakan asyay o kailain karakan na apyakam sa tama sa diyar ka teroon dead na ipagisa ka apin trip kilingan nga pagisa tama sa diyar ka panutulan tingin na painan فانطلق حتى إذا ركب في السفينة نالوميلا ko siran no agiplela ko siran na nasunguni na darpa ay kedaanon kailangan makada siran sa lansa miyagda siran sa lansa
Kagi ako prarga sira na tumirag sulan sa manisa na so pemanuit na pemanuit so isa na so sabaad na so poktian na miyolugin why manisa na mabibisi yung utwa kabibisiran na kino khadr so putaw na libu niya nagyang kutwalan sa tunitig Musa qala akhraqtaha litughriqa ahlaha banganan baya sa mapakil bunga sa nating Musa na an maladagin kay mga tauron why litughriqa ahlaha an maladagin kay mga tauron ang mga Daniel tirwaan litughriqa na ang kami malad an tanong malad why Daniel tirwa inunganan libu ka paglidin kami ka na di na natutirwa iturin na litughriqa ahlaha an maladagin kay mga tauron ayat tigu mga ulama asabab yan nakagi Musa na isad na mapya sifat yan nagyang kutwa kalaian ni bebaya ko mapya ko salakoron ilalabin niyan so salakoron kung ginawa niyan tigu Musa ko khadra miya kang galabak ka sa galabak ka marata tigu khadra kata tambah tigyan alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra kada terwa digan pantang ana tigu Musa akwan di nga kerarang iti kami alipat ako di nga watan to tingin paliugati sa margan ana tigu khadra na miapa na ka kasabab sa kalipat lumiyala ko sinaman yung utak kaplala kawiran na siya gadanira na mga wata adi susugay na inisibay manu khadra yung utak saul na binuyan so masuk yele yung Musa na tigyan na ano manikya bunuha sa giyang kanan na did na miya sila iyan dapat makapatay na inungan ang bunuha wat amay ito na bimbino ka tiyo khadra alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra bakit ka na maturadikan pakapantang tuloy tiyo Musa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra nana last netigin na upama ka isena kan sa na diyo kung pagunutaan why tanto na misubra sa resona lumila ko sinaman kagiya mo mayra naging kaiyadar paad na mga tauron na may mga nisila sa panganangkan why aya muskilan na diran pakatarusan na diran pa ka na pamana diran pa ka na sumusa uso khadar lumila ko sinaman misubar sinan why miyaw mayra naging jidar sa silang akuta agiya buwa kakutengyan mana si khadar na piya katindigyan pimbalay niyang piya ti Musa alayhi salam na umaylin yan law syi'ta latakhadhta alayhi ajra upama ka baka kumino sa sukay na miya ako ta sa sukay ditap ni paakan upama ka kumino ta sa sukay na mugantay ra sa sukay ada tay na pagpakakana na piya ka punday tay ram so kaya nagaro khadra tingin na qala hadha firaqu bayni wa baynika saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra yedna tingin kaya pakamlagta why ugi de tingin na panutun na karay sabab pa kaya galbaka ko sa gyan kaya pingalbakakan yung tatigin na kaya yung tatigin na kaya data sa yung talansa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahar yung tatigin na pinagdaan ta alansa narakuto mga miskin na dilan di ipaningkaw yagyan yung kutuwa lansa na kaya bayaan na kan akaay ba na kan lebunak na kaan kapaawingi kagia adna kumayran ruwa dato ala ay stelag yung tada to na langon ng mga lansa ada paawing yan napuan yan yapa yung lang sa Musa wa amal gulam fakan abawahu mu'minain fakhashina ay yulhiqahuma tughyanan wa kufra sumanatingin suwat abi yunuwakan na ayat tadiyan na sumangalok siya na miyamaratiyaya na ini kalak kami ubama kalagi ng utawata na baniya sila magawin si kukambaralusa aguso kongker na kabayami asam yung kiran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mapya awata mas suti agumalay ni makiran YouTube man
atiyan ajidar sa silang akuta na rako ay kirikro na so duwa katawata ang mga yatim Uway, yung ito ajidar na adna igagedungon arak o mga rakudu katawata ang mga yatim na kabaya wala ang maparuliran si kukapamakalahiran. Naman ito. Miya apa yung sa Musa alaihi salam. Yung ito pag inainalitan safina na inuto libu khadar kaan kaaibi ang katawi sa paawing na andi kakwag yung ito adato. Isa kakwasa na ungangan. Ndaw. Igila na adna aya katawing ako siya'y nakabinasa na takin bubsuto kagiti kamapiyaan. Why? Di nga masasabot yung mapapadal mo na kamapiyaan. Miya panutul sa katawa khalifa adna wazirian. Yung ito wazirian na ayabu mababal siya na la'allahu khair. Kapaya tigi na mapiya, gina na tigi ni mapiya. Ibaratian, na miya kumagiyang utwa mga tao, si kudato, khalifa, tigi na, ano supa mga ni nami, damit na imakwa. Na aya paguna sumbag na giyang utawa siriya na tigi na la'allahu khair. Kapaya tigi na gina ni mapiya. Gina tigi ni mapiya kano. Datarema muna so khalifa, na teron niya kung mga suguay niya, na tigi na, ano so, ini sugar kano na yaman kuno na sumbang naging utawazin natin la'allahu khair kapati ginagina ni mapia ginatingin ni mapia biyuk bukol su khalifa miya siya na miya nga nupsiran na kaya palian su khalifa sa kamartama sa miya potula kamrian ito naman itig waziran la'allahu khair kapati ginagina ni maper ka na nantigin hey khalifa sabab ko kiara rangiti ko khalifa na siway na piniki kalabuso niya sa wazirian. Piniki kalabuso niya. Agi mga kalabuso sa wazirian na kaya din sa wazir. Miya kaysa na plala ko siran pediyan sa mga sundaro niyan sa mga pediyan. Bedin miya dedegek so minisibay so khalifa. Why? Yang utwa dato Iran. Yung utwa dato Iran na minisibay na si iminian tap sa giyong utwa mga tao ad na barahalairan aya bitikan iran na umani sumagadro amapantagi na giyong utwa barahala na sumbali iniran sa suwaswati na sa giyong tabarahala naroon mini bimbirag yung utwa mini bimbarag yung utwa dato Iran dato khalifa ayaran ng kakuha ka sumbali iniran tingnan di ako sumbali ka katawan ni udah tu aku mati ada akan datu saya. Aira nung kasumbalia na miya ilay wasakira na giyong utak kamriyan na kapuputulan. Tingin na pengano pasi. Ini sumbalia ka na aibiyan. Dahil sumbalia piya abu kaira na miya baya beso khalifah. Kagi makabaling agiyong tua datok. Arak sa suguya pakaliwan ni watingin suwa wazirakan. Kagi makali suwaziri na tanto niya na giyak gagaksiyan. Tigi na benar-benar ka din. Benar-benar ka na la'allahu khair. Kapag maperang na titu-titu na maperang ka udah maputo lagi limakan na miya sumbali ako mo. Ugi na tigo khalifa kita dito. At na mawitigi ni kamapian ka sa kaya kalabuso nga. Ay buo mababal sa kanan la'allahu khair. La'allahu khair pansagin na kaya kalabuso nga. Tiga yung tawazirian na upamakada ko makalabuso na sa kanini sabira na sumbali niran. Naman ito. Panit ako Allah kaya sabuntan tanwaya sita nubuta mana subatan tanu insyaallah. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.